Oh Yerusalem, kota indah, hatiku rindu sana. Di kepisanangan tetuong kumada tidak insanan pengkuroh na ditabarot limon na tadaw datin ko pagiruruba yo dilangadon di haroy kalangadan dat ay kapagyampay iswanggot panambarasan daw. Oke, kalansanan dat alumi sa piramutan dati megal dadit na tanduli na dadi hot piramutan iti lotirik nga minatay di tadaw di bayno. Ikalansanan dat tumilambus dan dat asanong. Lebih pagulong kana umisi sa takapod isong sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga, konsi kau da tatuang diti, kano kaguhaid kapag yampay mayad kaisisan, ang panambarasan dat tinarod berusa dusun, ikalansanan dat nun pay ang bulayan dahay, nga asili kagud isa o pangiwaguhan, nagi kagiratan dahay dat patilambus, dat mindalan tumanod, di ralan-ralan da pinatudok no. Kung sigaw Tuhan, tumanha ka nagidaho dat ay kamilaan, miyampay ka si rebound ginawo, da popolambus santap dit ay agulampatan dat tatong nabay no. Tinasambayang dahi isong ran Tuhan Yesus. Amen. Okay. Puji Tuhan, tu katanduli ta kakagod ay kapag yampay dat isuang kakaisisan dat tatuang iti otapot naman ti kapio dat iti napakamayan da piramutan da internet ato kay milad pagandasan. Kumbala ko dat ay kakitad isoot pibabarasan nga mantadid pamagunan da Indonesia. Isuang na pod pibabarasan idihom kano po dilom dadamot dati dot miagalidit harongay no po ondos toko tay konunu no po hit orikot dati right ko iti komanda piramutan internet nga sorohon na dati dot iti no po piramutan dati paingigit diolo paingigit tamarikan komon no po nga insan no po timpu dat pisakon diolo iti internet nga ay so no kogorongon tokoti. Jadi komono ay iso nohot kapailan iso nagiot peringatan kuma dati hiti piahi karait piati dong minamangun mo nga sayra no pod ay kawayati komon dat internet harap mongigit ato kay mila pagandasan. Nga tumbayan to ko dat timpu na po doon dahom ay harap po kasiwatan dati mantaditi kasiwatan iti hom may na dati onwo dat iso kaguhot ralan dat tumilambus sa gumirat magisi sa tokod
isuanggot panenudan dati kuma kinorohingan. Kita tuang po bay no, tulo na po panamarasan dati nga pologoson nila tanganak rumikot. Haro 5 pelajaran na Taliban orubat na dalo nga haray timpu dati mo maguli ilad kago. Aguli ta ilad sirad ori kata timpu. Okay? Jadi tatuang na padi bay no nga karait to ti tanganak. Tumay na kud ay sanan to na po nakombal to ko dot ay nakawaya nakombal ngai to kod iyati na po nga nasilit tanganak. Tanganak to ko mati dilay di. Isay da ko it angotil to mo di tanganak po. It man sa puto nga ataga kita rolam katanduli na kagwit katitil. Magisusuway no pagati tanganak mo. Oso saraw kuno po kudi karate patilo kuyo di tanganak kapain kuro. Nga gisam mo pa di oso saraw kuhom ya di mo na to sidad ay sumilitan ako to sonong. Nga haro higati karahian dati sumo ano bo. Itinopo tanganak iti pantang di cabar. Ay, intay po gisiyong mingkakato mo ti kang mingkakato ko piyo. Manangkus may silo ka manangkus. Magisusuway no pait awayaan datid antakan dot tanganak to ko. Haro hiit logihad o bingihad. Hari guntalaw. Haro hiit malas gobulan. Haro hi godopon o binsiodop. Ano gi o kurangit o binsakit. Iyo nga o binsakit o kuy di tanganak boy. Asarus sumakit. Itinigmato di ko kuan itid. Hindi agayo ko piyo kaulunto. Antakan no po di tanganak po nga asarus sumakit. Magalimo mo iman. Imay pagalimo mo agayo ko piyo kaulun. Nga iri kanto kakuan di mo. Haron nagi ka daw ipagilitan natin mo borosat ay di sang kura kagayat dito nasuko pa vitamin dat asusagi pangakan nga kandilahid ka. Harangay na papanumpalid to kadi. Nga atumbayaan ako dat insanan no pinawayaan to kadi nga osilid iso o kahandaman di kalangadan dati. Langadon kasari to kay gumuli idit nawayaan dati di tanganak. Ay harohi it miagalidit itiadit ngayaman to konod kosorodit it kantakan to ko di tanganak. Haron no hit kopurimandat mimanggot susah no koposyon di tanganak po. Koposyon dati miyampay molohing nga oru-oru. Oru-oru ogompi aya. Hirinad hara timpu-timpud o kono kokoirakan dati nga harid di aratan to ko harid ikoy had to kon kosoro dinawayaan dati di tanganak po. Right no po ko katumbayaan sumuang to ko did isuanggot ay karohanian. Isuang no pod karohanian nga atumbayaan ako dot magisusuay kadaw hanawayaan datid ay right ka karohanian. Haro hiit mantad ko o giro timolohing yati no podi nga ay
Osomok toko teko asaru toko det kanud rumikot tot hinggohot walay sambayang. Nga haran lagi kadaw itanganak kot yo kayuh na po nga minudali. Kamuyan ko na po ti minudali nga ino po himolohing dati ay right na po kamuyan na ko gamanom ay siya opogot amang ko ay may sambayang ay mangunsub dia nga puji Tuhan tu minudali kay dat minumbanganom minundar dat tumbayaanom gisom mododo nga ogirot kumakin pananudan kumakin rohingan. Yati sebagai pananud dat maya denominasi Seventh Adventist iso no pohit kaubasan datid orongow bahkan de ipagili tanpia dati nga karaitet itin no pot gereja SDE nga agangaw. Hiyo agaro no kuro tu haratanganak. Saira no pod haratanganak nga agaro agangaw teko ohio kapurimanan. Ako nanta ko na po gereja no po dati ay agangaw no bo. Iyo nga kapuriman ako'y haron na'y mihad, haron na'y momogiak, haron na'y son tangkus-tangkus. Pengkuro retired digi. Yati sebagai molahing nga ay kadi monopot. Apuriman nanto ko'y miyagal ko oti ilo po'y tanak minggiak po no ko tangkus-tangkus dilo nga oti nga yaman nga ito ko sumono sebagai molohing. O kon pondod haro nanday boros-boros tarongod muntang-muntang anak ketua garaja kanundod orongog. Ay magidu itu di haro no pori nga iri no hit ay topot na pohom papakitoh dot haro usaha dirogon dot mamaratu dati dohiri moya piati tanganak pengkukuroh pia kantakan nga ay tilo busto ko na pod rumikot mongigit di tanganak kot may sambayang. Secara terbuka, secara pribadi, muntok ko iyo lah. Ikalan sananda iyo kayo nga harida ko purimanan tedi iyo no po agangaw pe tanak nga otori mo kui. Kakuan po nga orotihan dati ri. Muntok kit bujang toy ko it ay apon nakawayad kita anak tori mo ano po dati iyo ti nakanto ti tanganak ka ay mo ti alay dire iwalay dati ikaw yun iwalay dati iyati ara tanganak tokoro tok nahayay nod may pintulis ka itilimput miyagal dit sukupan no book limput nga nahay no minanulis ano bo iti po di rumunda tambang matuwalay agangaw song giyak-giyak son tangkus-tangkus ay alay diri aru hay mo tiri tumalib purimon kanu nga langadon konon dit harus son tangkus-tangkus si tanganak itanak makikibit makili buringatan nga ito ko agat dia bo nga ay alay diri bobos ndi ongosan taon nom katalibon dahi makikibit nga sikibit kondo nga hingga po di makikibit dia oti ngayaman na di makikibit haro hindi makikibit nga madi oit ikoruhang di koruhang kibiton nga di oit
Jadi ay alay dilo tanganak kot ay tanganak datid maya idi kaantakan no miagalidi. Jadi i gereja kadaw nga topot to gid agang awi bagyabo. Nga sorohon na datid ay alay do tumalibir, man intanganon da dati album-album di laid tu mamakai pagyan kamera di laid it pilim mamakai po pilim. Oki to na dati album di laid nga oki to na dati itanganak oki to na dati i biyun oki to na biyun di tokoro oy siyo ni Otil di laid oki to diri gambar poposan na dati diri grup WhatsApp. Bayno nang tuanon to kono di nga nakatalib bo diri ay alaid jadi tarimo ano pa dati sakiran agangaw nga oh tarimo to kayo bo nga ako ni man ako ay pologosan ko piyo hoy ay ganda ko piyo kangamit kadang-kadang gid haroy kanta kandot it iyati it okon ko sanganak apatut ko na daw mamisunod di tanak monoguri tanak nga lobik ka nga ambo ino po monogur di nga molohing tanak hiring nga harim tinda kapanganakan da sumo haray kapanganakan da sumono jadi okoni ko padantakon to mod oh tadi imo si tari dihom sabaron to kono pod agangaw tangana okoni ko yun di okoni ko pologoson nga ay sunudan to koy umbala ni kasarid ay mamususi ikagagangaw dilo ikotitil dilo nga tarimon to koy man agangaw yelo so kirad itanak mo ino pod hirimimbar kada to ko kapasay mo ipomagusa yun di kumatol dado longon dat miagal haray tanakot mo hirimimbar nga ngayon yun di si pomagusa kuna mo'y pagano bo nga mimbulay ni ginawod ay apato tidak timoy nga lebih patu timo lahing kamoy pomagusa kadta soro ko jadi miagalit may hirimimbar nga kada nakapasay mo'y pomagusa di tanakot mo'y pagano ili mo'y tanakon mo'y salakay nga ili mo kuno ya mo'y pagano kaddi papanganak do kayo pengalaman lebih petit iyahay sebagai mositar tumanudot it nawayaan pengalaman dati sebagai ang mositar nga muntoki karuhang nga di mositar nga kotbah na yung mositar hiridapan mo'y getanak tu tapa gyas hiridapan nga ikaruhang kada nakapasay mo'y pamagusa may pamagusa di tanak mo'y pagano insa samadan dat mo'y ino po yung mositar di nga tidak terganggu ay siya ompuang got popolombusit boro sa kinarahingan. Ya di na dah tapurimanan lah. Ay tingayam no matigari sumo kada borosod imo sitar ihati pia sebagai ketua-ketua gereja teh koit pongkotbah kaubasan khotbah ta kono nga mo ini tanak taid mo'y gayat-gayat tilo nga ikaruhang samadan ikusay teh koy tondo kada nakapasay mo'y pagano inghopod di tanak mo'y salaka diri mimbar nga inghopod to kono gya mo'y pagano siya kada na ano lo makinongaw kada na yun kada to ko kapasay amen amen okon po dit dadamat ta sumambaya nga sigukan teng kamoy ponodo si piano aya atari mo to kay ihati sebagai
Ait anggota gereja, oilan teu kendala tanganak pot orohiani budak jari meuy ponodos boh, nga ait iri kadao nga kada tokona sebagai molohing kada tokona kapasaid meuy panampo meuy popo tumpalih dit popotumpalid dit ingoyon di tanah kit gisom momosid ino pandai kebaktian idi nga ompong. Ih, iya di nari kada toka kapasa itu ai alai deure bobosen ongo borosen pod mungkin dat ongosan tahun kan dat di katali bener nga langadon kan dadara gusawon langadon nan dadara gusawon doit moy tanak diri nga moy ko pomogusa jadi kada toko kasilap pod ai tarimon tokona poy agangau kangko nga kada nakapasaid may pamususid di tangana kamilo-milo po. Tu sakirana itulun da suwayat may pagaduhi di tanah kidi nga kukuaan kono kahago. Jadi supaya ako kukuanom iya na bagyaho may pamusus di siyo. Sakira miagal ko tanak di Roni Aloysius at may dirimimbar iyo di may pamagusa nga kukuaan da siyo. Jadi asan ang nagid isiyo may pamagusam na siyo kukuaan. Tumayan ako agumo papangalaman datid sebagai molohing iyo kayo pengalaman ako nakawaya dat tumugwang iti tanganak dati. Mo ito kano kaday sangka gayat-gayat ti tanganak kudarang kadi barang nga rumpu no po nga tok hinggon no di turas no pakapalon no po turas. Mo ito kano akan hilok kaday makan angaratu na minuman. Angaratu ni minuman, angasawg ni takano. Ay, manlumpa kisay ko pa yung nga irinit away anda ti di pairakon kuran punangku pairakon na wala haran na pa yung gantian ng kuran po irini awayan. Jadi irin gid ako nanto kay isuang nga gereja dati nga memangget ay itinapatangana ko hara timpu-timpu dat ay agangau no bo. Suway po matin dahiri kalas kanak-kanak. Ino po hi masa alas sumo no kadi mangimbulay lah. Masa alas sumo kaboling kahangan sumo no dihirid kalas kanak-kanak. Ay agangawi tanganak nga inagito nga tina tagangaw. Akon po hiri kalas bayi. Tu pagya ko ilang mag-isasarita ay bayi. 0 hingga 3 tahun. Kailan mag-isasarita ay bayi. Inagiito nga tina ibu-ibuhot. Irinagit mag-isasarita tamo dahirin. Kalas bayi. Hiri kabi masaalat ti kalas sa tanganak. Ay. Jadi muntak kita nga tina-tina ay antakan dahiri kalas kanak-kanak apya karati tanganak ay pususon nagyaginawon dada mo tigyan isuang nakabaktian dat hiri piad dan tanganak hiri mo. Karati-rati no pay tanganak idim ilo tama ko nga iloi ka ilo tina ko nga iloi ka. Say no ko ilod iri ni kakuan dat kodaw tamo da tulod di tanganak kat makinangaw di gereja tu kita di tina daw dat ay makinangaw ay makinangaw di hiri kalas kula sabat nga ay makinangaw mo gisosori ta na gitamon wah pengkura tapat marit yadi yadi na po may nagisuang hirid sikula sabat lah. Wah. Jadi insan tadaw
intangan na po dati isuang Lukas hapo mualu nga ayat kapadom 5 rikot na tulun-tulun dot mongigiti tong tanganak diolo dot ongokoro kumadi Yesus. Moid isyo na po nga manambayang diolo. Sayra na po din nakakita di ino po di murid-murid di Yesus nga minonogod diolo. Tinogod di murid-murid di Yesus it molohing. Haro iso ko basanan dat ay gereja dati. Ihinggod papaharoh tokot ti komoyon dot ruangan nugia karoy tanid di. Ruangan ibu-ibu ko, ruangan anak ko, poing kukurori. Gereja no po dati, kaubasan no po nga, design no po, hiri no po, hiti no po mimbar, ponong hilo no po nga, haro duo bilik. Bilik iso, mungkin dat pejabat gereja, bilik hiti, bilik komontoki haro tanganak ka. Om saraminin datu okita hindi khotbah. Mengilagat agangau. Hirin di tanganak kot timungon. Timungon ni tanganak kiri. Moidet ando tidak mengganggu akompuang idit mulohingay ikogumuan dehirid ruangan gereja agayo. Jadi soromin gandom agangau piande agaroh piande tanganak nga adi orongong. Pengkuro mari. Pengkuro turi osonong turi kamu gitu. Nga kadi monopot lah secara pribadi doho no pohodet nombanom osonong nod pairolot tay tanak kehirid kagumuan. Tu sakira no pod hiri siya nga ay siya karati det khotbah hiri kamu. Ina pandahit kaubasanan diri nga anuan tokonon dot ongo pelajaran datangana mamarana warna memelukis-lukis kaubasan tokonon tiud di nga ay doho no pod nombalan pengalaman angatan no po khotbah perhatian khotbah matilo ka nga tokay magisusuay magati tanganak bo haro hiit ano ko piya mano piya lumpak kisay nga ano makinongo okon po did ongo duo tolu apatit itanganak nga paingkuran nga di mamusus kamon na po tokoy insalawon dat ay sambahagi na paggereja nga papaharo hidit ikelas at ideng tanganak tu haro nagi kantakan no miya galidi haro nagi it momonsay kapiyad khotbah hirid domolahi nga khotbah hirid den tanganak hari khotbah kebaktian muntok ko tanganak yodi kamu nabom ni boka sala irit di bo nga ay milon no po ay usahawon no po bodat paintaning at painsungkod iswang na kabaktian. Mila-mila lah. Sakira da haro pasunduran. Haro paurutan. Nakuroh tu katagadan nila murid-murid di Yesus. Imolahing kamangigiti tanganak. Tumbayan tokod iso no po kakuaan nga hagangahan. Moy na pomigangaw ka. No, di orotian mo na pomigangaw ka. Agangahan. Nga, no ka di Jesus isuang ayat kapodamonom, lahawa na di Jesus yolo,
miampai minaboros si kumadi murid daw. Pologoso no letangana kilo rumikot kumadoho. Kada dako may antabay. Tu ino pa'y tulun-tulun na may galilo nga tok kom iyolo na matiit kasangano kerajaan surga. Kasangano kerajaan na kinorohingan. Tok iyoho na pod abarasan ti adim o situk kuno po. Iti adit nurid di. Kamon kuno pod o situk nga it. Kono ka boros po. Ay iyolo pumadig. Iyolo pumakasuhang kerajaan surga ka. Itanganak. No kuro malo tu binorosat ay ino pa'y tulun-tulun dati iyolo nga iyolo no hit ampunya kerajaan Allah. Isay magyakaw mo yan nilod. Ito'y molohing ko itanganak. Tuwi na pa'y minangigit tila tanganak karumikot kumadi Yesus nga imolohing tangawlun orang-orang. Katagaday di murid-murid di Yesus itulun itangawlun. Nga kalau gusto tanganak karumikot kumadoho kada ko antabay tu inay tulun-tulun na miya Galilet kasangano kerajaan na kinorohingan. Mongiroh dot itina ko'y tanak ko komoyan hilo nga goduduo hilo nga milo datik borosan dot ay apatut no kasangano kerajaan na kinorohingan. Iyati sebagai molohing tina tay katapa tay katampinay di mongigit mongimbaya ti letanganak kot rumikot kumakinorohingan. Apatut nagya kotarimo dot ay kerajaan na kinorohingan. Dot sakirod iyoho kinorohingan. Iyoho no pa kinorohingan no igitan na ko'y tanganak ko rumikot nga itanak nga apatut imolahing nga apatut. Ilo no tanggung jawab dati sebagai molohing. Apatut toko no dot mongigit tilo tanganak kot rumikot kumakinorohingan. Apatut tohi mo sitar. Apatut nito nga ketua gereja guru kanak-kanak nga apatut kopi yahi molohing ngomongi giti tanak daud rumikot kumakinorohingan. Iri ni papisaw sarian kasay tokod. Sonong nad iya omongigit kok tulun da suway. Tulun na pasuway may pangigit nga mimbulay nit apanganakan. Ay minghahali kopi. Minghahali kopi iyaw nga ay oru-oru la tanak daw kamutin diwokon gitu. Jadi apatut nad ino pa mongigit tat itanganak karumikot kumakinorohingan nga ino dagihit. Iyati na sebagai molohing. Paingkana giti pendudukan dati nga apatut toko nad mongigit popotuduk ki tanganak dati paingkuro tokod sebagai pananud da kinorohingan. Auramat tokod ay miagal ko gereja haroy hormat toko haro hormat dati dat kumad ngomositar pemimpin gereja sesama anggota lebih pendet haroy hormat dati kumakinorohingan. Hari Sabat iyati sebagai molohing popotuduk tokod iyati no pa nga ogompi tokod hari Sabat. Iri nga popo kita nadat ay iso oralan dati mongigit di tanganak karumikot kumakinorohingan. Kada ada hari Sabat to may nagi shopping gitu. Ayah, pengkurang gali ritir deh. May nagi di shopping ke hari Sabat. Ti kandai-kandai tanganak. Ay, jadi mongigit ri rumikot kumakinorohingan dati di. Jadi itino tugas dati
sebagai molohing mengigit toko letanganak. Nakura tu ila tangkoro. Kongolo tau no pula tanganak kano ko pa mamagayat. Iyati nagi tagayat. Umang-umangan nagi mangkusumonu. Kumbala ko minilawata sa ulo na tina. Kasyo lai dumatid amay sambayang tanganak ko ka. Sayra mo ako sambayang. Karango ako kotba. Kauli ako iwalay. Man kunon da sunday tanganak kot pengkah mo ti akot ba di bay na dilagaraja. Patut tet iya tih takadad sebagai pananud da kinarahingan kang kundo mo misunudit tanganak ko no ngasukod na tundo tanganak. Oh, yudi pamah kaget. Oh, yudi pamah ki kan dia kaget di tanganak kot yudi monomot tamo degi doho kasyo. Jadi nakura tuh anak-anak yang kecil antakan nomotit tanganak ko milo toko sansagan na po bo. Milo na po sansagan na po. Tu antakan na tanganak ko nambiyak kadi dan iban. Antakan na nambiyak. Antakan na nambiyak ko di nga tanak ko taon do itakoro pamager di. Antakan na tanganak ko ilo no po nga milo datid gayaton milo pususon milo angatan. Rumikot kumakin rohingan. Kangagayo no pohom. Haro no dialog det pendirian sendiri. Haro no ralan dialog sendiri. Nga haro no git. Atau kay papasalab di mola hingga sumonod. Mungkin da iri no disiyad pendirian. Haro no giit. Miyagal ko iti baptisan. Ako po pakipojuan nila tanak ko. Man ko baptisod. Opo, 5 tahun karati, poesiyo ka. Iya di, namatugya di siya napuriman nandit. Antakan dat sinumukod diyaw. Nga, dadamot tamilo takod igitan. Membawa. Datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil. Dadamot tamilo datin igitan dorumikat kumakin orengan igitan tokono. Iyoho no pohom. Sansagan no po. Sansagan. May sambayang. Tu oilan dati det kagayon no porihom. Namila suhuon. May sambayang kano nga. Ba, ang ikaw no po ka. Ako kopud. Moy apud hari sabat. Gumu no po hit. Alasan dilo. Jadi, itanganak tay kay molohing mangigit ti tanganak karumi kat kumakinorohingan puji Tuhan. Iyo kayo na tulun-tulun dit apatut to kotarimod kerajaan da kinorohingan. Kamuin na pa di tampinay nga ino pa yung molohing gat papayinsado di tanak daw kumakinorohingan nga ino pa hit otarimo omnuno. Ikapisapi dit kerajaan da kinorohingan. Paparutum kano patanganak no. Ako mangahak karumikot kumakinorohingan. Dan tulun na po pamusaranam. Apa to? Tinarakahot pangontok dia. Dan tulun lah. Apa to? Tinarakahot pangontok. Paparutum kano po kaposian rohani tanak no. Kamuyan na po nga. Kon nagya kerajaan na kinorohingan ay otorimo. Titungkap po otorimo dati. Nukad ay boros di Jesus sa katilambus. Isuanga ayat kapodam turo. Mo boros ako kumadia. Dat pointopot isay na pot amu
monorimo da kerajaan da kinorohingan miagalo sangulo na tanak tokoro isian na po nga ako suang kahirid suang kerajaan tokoy pengkura dilet dilo gitu isay na po monorimo kerajaan da kinorohingan miagalat monorimo sangulo na tanak tokoro seperti anak kecil kumun po nga hara duo kantakan na hilolo kapag gulo na po nga iborosan natin miagaliti tanganak pengkukuray lo katarimo dat ay ititahak no atay otood dilo gi otood sayra no pod onuan no nga tarimon dilo miampaid otood umaduo no po nga sa numan pagalo da inapay kerajaan hindi nga miagali monorimo tokolot tanganak tarimon no kaamo kerajaan kinorohingan tarimon no kaamo igitan no nang kuy kerajaan kinorohingan idi paintutunan no kumad tulunda suway kamo itanak tarimon no dat iati sebagai molahing miagali monorimo sangulo na tanak otood ko monorimo ko pengkuro mongigit momogompi toko no kasuang ka jadi sekira no perhatian dati duo kantakan nilo nga kapagulu miagalo sangulo na tanak monorimo titungkap kumuduo miagalo iati no po nga ogompi dat sangulo na tanak tokoro irine kantakan dat pengkuro tokod monorimo hitit kerajaan da kinorohingan jadi mantadili tampinay inapodihit potasolon ko pwede dati tatuong kabayno nga inohit tanggung jawab dati sebagai molohing pengkuroh to kanangku dot ay momogompi ilo tanganak dati moid iyolo no po nga korikot angatan sub dati dot rumikot kumakinorohingan tumbayan ako dot montok ko padit ng kagayo na tanganak kohoboh kauno haro kataadan do kayo mungkin dah haro nagiit kasindualan mantadet ay pomogompi do ko di tanganak di nakatalib nga tumbayan ako dot ay montok ko po di tanganak ko laid nilod nakapangampun do kayo sa kirad haro kasilapan do hiri nga sa kirad ayso tay ko gisamdid minamonsed inapoy tanganak no nga napalid isuang katumbayaan tumbayan to kod hari kasariralan dot kinorohingan dot papaguli da diolo ikalansanan dot tilambusan datid mongigit isuang sambayang say no kay lod insan ta daw nga kaguli ikasari itanganak dat rumikot gumirot kumakinorohingan jadi iso cabaran kumadati haropot tanganak ko tangokoro umbalan to konod paingkuro piyahot ay kasibuk dati paingkuro kagaton no kaposyon katitili lo tanganak nga mano po dati purimono dat ay alay diri pasilid iso akahandaman da sumunog kahangis to kondo kosorodit kantakan di tanganak di tangokoro po haro kasarira landet kinorohingan monghup kumadati sayra dat makiuhup tako ikalansanan dat nununo po abantalan dati nga ogirat kasari tokod sumondi tumanod di pangahakan da kinorohingan okay kanaw misisa tokod isong sambayan kinorohingan isong kerajaan sorga konsikaw da tatuang diti
insan pakagud na kayong pupusi hati panambarasan da totoong lubay no. Hinggod harohot kasiwatan dahay minamuhondom kagud dit timpu-timpu dat na taliban dahay sebagai mulohing inakombal na silit tanganak gisambot timpu dendo iyahay nga haro kago kasiwatan dat kapuriman dahara tanganak katong kor anuan dahay ti timpu iti dat hinggad naretan dat igitan dahay na tanganak paturumikat kumakin rohingan monota si haid mangahak diolo moy patilombus agira tilad iswang katumbayaan mantadet tangokoro gisambot kagayam o sukod. Halip ya may galiding nga haray kantet ay ipagilitan iti makinongaw hinggad itanganak nga nakinsadu mantadet ralan da kinarahingan nga kadaan na dad iyolo sebagai mulahing kadaan na apasan na manambayang kumadilo may nila uhupay gisambo insan da taraw sumano nga kaguli itanganak dat agirat amin samok kumadiha konsiko Tuhan mantada sa kadungno mandi dahay sarati sambayang iso ngaran Tuhan Yesus amen. Okay, konsiko ginapagyampayan dati puji Tuhan tu alumi si matula piramutan nilo mantadet ay panambarasan di totoong lubay no sa kirad harohit no kontok haray kasindual na ginawa nakapigis sa ginawa dati siyo do kayo to ay sana no po rin nga mantadet mo ko inakaw po alumi sa pohot piramutanam kapiruba takod totoong nga swap